Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Saya Abu Uwais. Kami berpakaian mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam bulan Ramadan ini dihadiri duyuf daripada Aceh, Ustaz Fahmi. Ingin sama-sama kita mengeratkan ukhuwah daripada Malaysia dan Aceh. Insya-Allah sama-samalah kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, memperbanyakkan amal ibadat di dalam di malam 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Dan di sini kami daripada Uwais Safiyah Cinta Rasul, antara penjual produk-produk sunnah di Malaysia, akan mendukung toko ataupun kedai sahabat Ustaz Fahmi, yakni Rasi, menjual barang-barang kecintaan Rasulullah, barang-barang sunnah. Jadi pada siapa yang ingin mendapatkan barang-barang sunnah, bolehlah terus ke toko Rasi. Dan juga kami di sini sentiasa mendoakan agar sesiapa sahaja para sahabat kita yang menjual akan produk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa dinaungi dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sama-sama berdoa supaya kita sama-sama dihimpunkan kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat mengamalkan sunnah dan menggalakkan orang-orang mengamalkan sunnah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.